wassalatu wassalamu ala asrofil. Pertama-tama yang kami hormati guru kita bersama Abah Muhyiddin. Kemudian yang kita hormati guru kita bersama Tutu Muhammad Zanzabi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, la ilaha illallah, kana tawwaba. Astaghfirullah, la ilaha illallah, kana tawwaba. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir, ya Allah ya Qadir. Ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq, ya Mubdi'u ya Khaliq. Ya Hafizu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafizu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah, ya Hafizu ya Nasir, ya Wakilu ya Allah. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif. Astaghfirullahal-azim, innahu kana ghaffara. Allah
ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وترتج به الكرب وتقضي الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم يا بديع يا بديع يا بديع يا بديع حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الله أكبر 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 يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المعتدين
balong berarti.